So, hello. Good afternoon, guys. I hope everyone's okay. In today's video, akong i-vlog ang pag-abot sa akong mama. No, not pag-abot, actually pagbalik because it's her third time na, I believe, nga pagbalik dito sa Canada. And before, wala na ko ma-record or ma-document ang journey. Okay, wala pa ako start the vlog. But anyways, abot si mama ron mga 8 p.m. Right now, it's around almost 3 p.m. So, pick up na ako si Mrs. ron mga around 3 kay gikan siya morning shift, and then I'm gonna document everything asa may mga turon or unsay dagan ani rong adlaw. So as I mentioned earlier, mama ni Anhi na rin third time. So ang second time first time ni Anhi ko siya ni Lula, invite sila ni Auntie to sa Edmonton, and then the second one is with us ato nga time, but syempre dagat pag ginahuna-huna si mama po sa Philippines, and then dagan siya gina-process para siyang early retirement, so on and so forth na para kumanghod dito. So medyo distracted pa siya, and then so I told her to balik lang ako sa, and then tanawon sa namo kung asa pa miyani. And then recently we decided nga i-invite na mo para po balik si mama kay because of situation ron. Kay sa Canada, it's kind of hard, right? Compared to Philippines, especially kung nakibata. So akong anak is 3 years old, si Noah. And ang current nga situation namo ni Jasmine is that ang akong wife is gaswap-swap me. Like for example, kung morning siya, evening ko, evening siya, morning ko, inana, or evening and night shifts. So, kay work mami sa healthcare. So, I'm gonna talk more about that one too in probably in another video about our situation, our job, right? If you guys are interested to know more about it. But anyway, so that's what's happening. Lisod siya. So, kay in terms of, why problema if mag-swap ni Jasmine between morning and evening, right? Ako ang mag-evening. But if si Jasmine ang mag-evening, mo ang lisod. Kay si Noah, kinahanglan pud mo mata og 11 p.m. Si Jasmine wala pa man siya ga-drive. So ako sa ginang ga-drive. So either I pick her up or mag-Uber siya. But usually as much as we can, I try to pick her up kasi gabi na magod niya wata kabalon sa sitwasyon, di ba? Di lang kitang kumpiyansa. So as much as possible po gina-pick up ginaman siya ni Noah. So around 11 p.m. si Noah mata pa. Or kung mag-night shift siya, evening to night shifts. So mag-swap rami dito sa workplace. So naila na gani si Noah dito sa among trabahoan. Dito rami magtambay sa staff room while waiting for the time. So mo na siya ang medyo lisod. Unlike dira sa to sa Philippines, na pwede ta kakuha helper, di ba? But in here it's kind of hard. Although na ay mga day home, daycare, but me and Jasmine decided not to bring Noah in there kay I don't know, like first reason is or the main reason is that ang behaviors ba sa mga bata, and bata pa sa Noah dali may influence ano bitaw kay di man gud tanan sakto og parenting. Di po ko kaingon nga ang amo parenting is perfect, but as first time parent we're trying our best to lessen that kuan ba ng mga kuha siya mga behaviors nga dili angay. But yeah, as that's our belief as a first time parent, okay? So no judgment. But also part of us are also thinking about Noah's social life. So I'm also considering it actually ang day home. Hopefully maybe next year or next year. Let's see kung sa dagan sa panahon kay maluoy maguguniya kay always nara siya sa balay. So and sige tab ano bitaw, whereas kung na siya sa day home, i-guide lang gid siya. Sa guidance lang gid, no? Ana lang bitaw. But for now, as naman si mama, at least mas save me. Like for example, kung mag evening to night shift nga swap, at least si Noah dili na siya mo mata og 11 p.m. para mo pick up sa iyang mama. So si mama na lang bali patulogon na mo sayo ninibilin nga kung mag-swapping may kami na lang ni Jasmine nya kung matulog ra man na siya, at least na si mama kay dili man ginato pwede mabiyaan diri ang bata nga siya rosa, di ba? Kung mag-swap me, so kinahanglan jud usa ka adult nga magkuan, and for sure bisag pwede siguro di po guro na mabiyaan, no? Siya rosa kaluoy sad. But yeah, so far that's the best solution, either day home or kana lang nga dili magpulaw si Noah 11 p.m. Kay kung morning to evening lang ang mga shiftings o may problema kay 3 p.m. raman may mag-swapping, di ba? But if kung last bin na kung ako ang mag-evening kay ga-drive man ko, pero si Jasmine ang mag-evening mo jud ang lisod kay wala man gud siya pag-drive. Usa pod at katulo pod na siya nga solution if ever, no, someday. But she's working on it. Pasara na siya sa knowledge test, road test na lang kulang, and then a little refinement sa iyahang
mag-drive. Kay kami kung ako mo tudlo niya mag-away mamig duha. So maybe dili gid siya. So I told her nga magkuha na lang siya sa mga driving school para mas makuan pagid siya mahasa ba, and at least they know the risk, the safety measures and how to deal with it, diba? But anyways, too much talking. So around 3 p.m. pick up ni Mommy, and then si Mama maabot 8 p.m. amo tong kaon sa airport later, and then probably mga kami sa gawas or wherever, maybe take out. Let's see kung asa may dalo nani. So we're kind of excited nga maabot si Mama kay at least na po'y additional sa among family dre kay always raming tulo. Hi. You're Noah. Say hi, B. Hi. So this is Noah, guys. If you guys haven't watched our other videos, this is my son. How old are you, B? How old are you? 3. Good. Dad, we're got the same. Yeah. So yeah, are you ready to pick up Mommy? Yeah. Are you ready to pick up Mumai later too? Yeah. Are you excited? Yeah. Look at the camera. Are you excited Yeah. to see Mumai? Yeah. All right, guys. So I'll cut this video for now, and then mabalik mo resume akong video maybe once we pick up Mumai may tawag ni Mama instead of Lula, or kung unsay ganap ron. But anyways, hang on, and if you guys haven't subscribed yet, Dad, my stick is down there. okay. So if you guys haven't subscribed yet, please do so that you will be updated on our future uploads. All Bisaya lang ta diri. Dad. Yes. Kalma sa kay nagtalk pa si Daddy. So all Bisaya ra ta diri for our future uploads kay para I don't know, para ma-express na to ang dapat natong ma-express in terms of our own dialect, diba? Anyways, I'll see you guys later. Okay? Getting ready na sa Paingog Airport. Anytime from now, maabot na to sa Mama. So, since sa Philippines, paingon sa Vancouver, wala na siya ka-update, probably busy. So, maybe daghan kayo mga unsa dito na wala ka-update, hopefully, and safe lang tanan. Unya, time check, 7:14. 7:14 na. So, estimated time sa iyang arrival is around 8 p.m. So, from here to airport is around 30 minutes. So, tagaan lang pa na magamay ang allowance, ginagmay kay for sure, dugay pa na ba sinapay yung mga bagahe, nanabitaw. So anyways, let's go. Pick up na to si Mama niya. I don't know kung asa may mga to ni after or asa may mga on. Okay, I don't know, lahi man gid sa Pilipinas ba? Nga kung asa mo dali kay ka kuno na asa mo kaon ba? Diri kay syempre lain man gud kwan. So let's see. But dire nagready na mi sa panit sa baka in case for tomorrow. Himuon na tog balbakwa para pangjitlat mi mother. O syempre gimingaw sa kog balbakwa at the same time. So nakatry na nigluto si Mrs. ani balbakwa, and so far it's good. So bansay na ni siya magluto. Anyways, let's go, and ato na i-pick up si Mother. Babush! Mga na mi guys, we're on our way. No one nasa likod, si Mami na diri. Tapad. Right now, time check 7:35. Ang ato ang travel time estimation is 22 minutes because it's evening. Okay, so murag lesser ang traffic basta gabi na, di ba? And okay, let's go, and then we'll go to the airport now. So, we're on our way, guys. Nami diri sa short term. So sa una wala ni siya diri gi-repair. Lah, am tamagi. Ani nay. So una wala ni siya diri gi-repair. So dito gid ka maka-park ba? Gawas sa tawag ani. Gawas mismo sa elevator. Amo na lang ipukaw ni kay may choice, di man pwede biyaan skinan. Excited na daw siya makakita si Mumay. Dala na lang po dahil may jacket ni Mama daan. Kaya medyo tugnaw na biya diri. Kasi tugnaw unod po to. So, para sure bull. Let's go. Lalak ba ito na ako? Ha? Diyan niya ako problema kay malimot ko lock sa sakyanan ba. Murag di ko kay numdum kung nalock man ako or wa. Double check na lang nato para sure. Naraba dito ko sa kamera. Although rato ko rato pero ayaw lang bird. Kaya wa na tayo pampalert. Alright.
Okay na. Kaabot ra. So, whew. Anytime from now, abot na to sa Airmats. Let's go. Tugnaw na guys. Tsaka kadublin ako na sweatshirt sa sulod. Then winter jacket sa gawas. It's better nga mas over-prepared kaysa ma-under-prepared. Kulo ang iklog ni mo. Let's go. So, ang arrival guys, na sa ubos. Usually, naanad ko sa taas kay katong dito mahatod ko nila. Pero kung arrival, na-address sa ubos. Nagtaksi. Hold daddy, she. Kanya pag-skinan. Woo! Woo! Ha? Ano naman? Maka-vlog to taro. So, okay, watch out naman. Sige, dali sila. Pasig mabiyaan sila silang F-land. So, taon 100 matir. Wala pa ata guys. Ha? Time check. Time check, time check. 8:08. 8:08, so wala pa. Hari na lang taling ko, oh. Oh, na playground. Let's go there. Hugawan be dirty. Dirty ang playground. We'll find Mumay first, ha? Okay. Are you excited? Yeah. Ayun, masakyan na, no? Vintage. Antique. Auto, So, wala pa guys. Ang unang naabot ron is ang Air Canada. And then, waiting si mama naman sa WestJet. So, wala pa. Ayay! Nakita na sa dog. Nakita na sa dog. Ito na dong. Ayay, Wala ayay. to yung gilakan. Ayaw na dong. Mahal ba ka na diri dong? Kay airport na diri. Mahal. Ito, kadako ng face view. Tara. Iuli na, iuli. No. Ay, sige, no. Ibutang na kayo, wala ta na wala bit ma save ta money para ibay ana. Sige na. Siya wala of toys at home. Tana kay-check na tutud ako kayong tao view. Tana mo face. Tana look. Tana be a statue. This one daw kay nang. Do very big head. Araw arrivals. WestJet. 8:16 Vancouver WestJet. Siya ko na 7-Eleven sa airport. Lisod ning ignorante ta. Ha? Ayaw na nabi. So if ever di mo magutman, naman ako may mapalitan diri. Sa Edmonton ako na remember na sila Tim's food sa Tim Hortons. So kahit pa paano na kay mainom or makaon din may snacks. So napoy food court diri guys. Let's see kung napay open. So medyo layo pa ring food court guys. Lapaw pa ni sa kuan. So ang so far ang nasa food court is A&W, Chachi's, Edu Japan, Subway, Tim Hortons o Mucho Burrito. So in case nga wonder mo, plus mama guys. Ito nagreda na si Mumay. Wala si Mumay ni. Wala si Mumay. Wala si Mumay. Oh. Wala na si Mumay. Ay, ambil na mabi. Nanadyan si Mumay. Oh, nahulog. Nahulog. Ata na, mait na tabi. Asa man ta mait? Ay. Tana-tanaw siya ni Muma na baghuan. Kana siya na naman sa cellphone. Karon na naman diri. Oh. Abi na ko napakag Vancouver. Mo reply kay oh. Abi na ko napakag Vancouver. Kakuha na to sa kadiyot naman ng layover dito.
Naiyawan ko dito kay dagan-dagan pa ko kay wala bi ko buuan. Boarding pass. Nabaguhan ka ni Mumay, Bi? Sa counter. Ganap. Bi, Ang bag, diretso. nabaguhan ka ni Mumay? Oh, lain naman ilang style. Kimon pa man mo. Di pra sa una nga bitsura. Oh. Nabaguhan si Mumay, Bi. Asa man na nama? Asa mo na mo? Lugawan mo yun. Iyo mo lang di ano. Naog na mga medyas. Dali ba? So nakuha na namang usa guys, bugat-bugat yan yung dalang mama, dagan na siya. One more and then we gotta go. Alright, kompleto na guys. Duha ka mga malita. Ano? Na, cherry pears beauty di ay? Ah, kuya gina siya Mumay. 45. Ah. So, nakasulod na si mother guys. Ma! Tubig. So, sakto na malita. Ito na taog Seafood City. Kuha na po siya sa image guys. Ano may sa Seafood City. So, time check. Alas 9. So, masarado ni alas 10. So, napay time. Uy, wala man yung jacket day. Chicharon? Chichar. Wala, apti ka doon. Apti ka na chicharon. Ayaw lang palit chicharon, Bi, uy. Chichaman. Ayaw lang, uy. The chichaman. Thank you. Bayad na ta, budget. Gani kay pro dry, no? Pati mahims. Oh, may sabaw. Magbalbakwa yung taong mama. Ay, balbakwa. Panits baka ba? Oh, ikaw na sad. Dilak mag-inak si nanay. Yan naman. Lakaw man ko. Nagusto na ako kanang kuyog na ko ninyo. Kuyog daw siya. Uban ba mo ato sa kuan. Ah, sa Bacolod. Payo na lang yan. Oh, dilak nanay. So, barbecue chicken. Saan ni ma? Katungguan manok ninyo. Ah, ang manok. Puro dry. Nangita Jasmine ito, murag sabaw-sabaw. And rice. So, ikaw na ma. So, nabusog nami guys. Mauli nami. Noah na nadalag chicharon. Mama. Ikaw na sasukin na. Okay na. Jetlag na na. Anyways, thank you for watching. I'll see you guys on my next video.